公司新闻张伟林编译。来看佐治亚新总统张就职，也毋过有几啊千人上街头去抗议，民众是认为国会选举有弊案。 被落任的总统嘛拒绝交接，强调讲伊才是唯一合法的总统。伫政府宣布进行新的国会选举进前伊讲伊绝对无要落台。伫乔治亚首都提比里斯的国会外口，居民冲突真激烈。 有人互警方逮捕，社会民众不满新总统卡韦拉什维利宣誓就职，这也是美国史上头一摆有总统宣誓就职仪式，是伫国会内闭门举行。Not having background in politics, diplomatics, economics, who does not know how to rule a country other than maybe score a goal once or twice in a match. 加入路线的卡韦拉什维利，摆是英朝冠军曼城队前锋，也是执政党乔治亚之王忠诚的支持者。 卡韦拉什维利学了乔治亚有传统价值观、有民族性，也有家庭的神圣甲信仰，表示和平一直是乔治亚人民的目标甲价值。伊是由执政党控制的选举人团16月14选做新总统，出任国家名义上的领导人。那立场亲欧盟、亲西方，应该下任的总统。 佐拉比切维利说拒绝落台，讲国会、政府甲总统当选真无合法，家己才是唯一合法总统。伊原本表示会伫总统府过暝，不过最后向支持者表示会离开。მეაქიდან გამოვალ, თქვენთან გამოვალ და თქვენთან ერთად ვიქნები. ლეგიტიმურობა მოდის მხოლოდ ერთი წყაროდან და ეს წყარო ხართ თქვენ. იქ სადაც ხალხის ნდობა არ არის, იქ ლეგიტიმურობაც ვერ იქნება. 乔治亚之王10月赢得国会选举，也毋过同时也陷入作弊指控的状况，佮引起几啊摆的街头抗议。乔治亚政治规矩，伫亲欧也是亲罗路线的无共。乔治亚之王防指控全领国家倒向罗西亚，而毋是实现加入欧盟的国家长期目标。公司新闻吴文编译。来看一个上新的消息咯，国本地牵手但